Sandug'ash deb isimlangan jir festivalini davom etamiz. Sandug'ash nindey jırlı, güzel isim. Sandug'ashlı da sen gaziz halkım, Karlıgaşlı da, Kugarşinli da, Sıyırşıklı da, Turgaylı da, Garmınlı da, Bılbıllı da. Sandug'ash'tan tuğa Sandug'ash. İlde jırşı biter meken, Sandug'ash özün bulgaş. Soyrarkışı bulganlarının direkleri hiç de kurumaz. Sandug'ashlar bugün bizning arada. Hürmetli tamaşaçılar, Sandug'ash jır festivalini devam ete, Tatar estradasının en güzel, en adaklı ansambllerinden birisi Bayram ansambli. Baby
Hayırlı kеш, qadırlı тамашашылар, исәнмесез, саумысыз, барыгызда, дусларыбыз, туганнарыбыз. Без үзебезнең чыгышыбызны башкорт композиторы Ризван Хакимовның "Йөгәнлисе иде елларны" дигән җыры белән башладык. Хәзер, дуслар, үзебезнең Актаныш җегетләренә сүз бирәбез. Бәйрәм ансамбле җегетләре сүз ала. Хөрмәтле дуслар, хәзер сезгә Актаныш моңларын тәкъдим итәбез. Якташларым, композитор Илгиз Закиров музыкасы, якташым Роберт Миңнуллин сүзләренә җыр "Сөн буенда туган моңнар" дип атала. Сәхнәбез, иң яраткан залыбызда, елның-елында, көз айларында матур традицияга кирип китте. Без сезнең алдыгызда бәйрәм ансамбле имтихан тотабыз. Әлбәттә, без быел да шушы традицияга тугры булып калдык. Һәм без сезне 6 һәм 7 октябрь көнне шушы залга үзебезнең җырларыбызны, моңнарыбызны тыңларга чакырып калабыз. Хәзер сезгә шушы яңа программабыздан бер
яңа жырыбызны тәкъдим итәбез. Бу җырның көен Нәфисә Хакимова дигән композиторыбыз язды. Ә сүзләре Якуб Кулминыкы. Сөю гөле дип атала.
Бик рәхмәт сезгә, дуслар. Безнең Башкортстанның Нефтекама шәһәреннән килгән иң якын дусларыбыз, җыр сөюче, татар халкыбызның горурланырдай җегетләребез. Булар. Дуслар, шушы залда менә бүген тагын да җырга тугры, моңга тугры булган татар халкыбыз җыелган. Минем инде үткән программаларда әйткәнем бар. Иң бәхетле җырчы, иң бәхетле артист безнең актер, безнең татар артистларыдыр ул. Ни өчен? Менә чөнки бары тик безнең залларыбызда гына тамашачының кечкенә генә бәбидән алып, яулыкларын җәйеп бәйләгән әбигә хәтле килә. Менә шуның белән без бигрәк тә бәхетлебез. Инде без яңа программабызга татар халкына, халкы җырларына якынрак булган, шул стильдә язылган җырларны җырламасак, күңелнең бер ягы китек булып китәр иде. Хәзер сезнең игътибарыгызга Лениногорск шәһәрендә яшәүче Әхмәт Файрушин дигән җегетнең бер җырын тәкъдим итәбез. Аның сүзе халыкныкы, йөрәк җыры дип атала. Кадерле тамашачылар, минем хәзер сезне ансамблебез белән таныштырып үтәсем килә. Сезнең инде күпләрегез радио, телевидение аша безнең ансамблебез белән танышсыз. Ансамблебездә берсеннән-берсе яшь, чибәр, булган, уңган җегетләр. Ансамблебезнең
музыканты татар халкыбызның күренекле, иң популяр композиторларының берсе. Илгиз Закиров, Актаныш җегете. Татар халкыбызның популяр җырчысы, бәйрәм ансамбле солисты, шулай ук Актаныш җегете Газинур Фарукшин. Ансамблебезнең талантлы музыкантлары, Казан җегетләре, Айрат Юнусов. Гитаристыбыз Дияс Ишмаметов. Инде сезнең алдыгызда басып торабыз. Башкортстанның иң төньяк районында туып үсүче тәтешле җегетләре Фирдус Зарипов. Рәхмәт сезгә, дуслар. Кадерле мөхәббәтләр, хәзер сезгә, сезнең игътибарыгызга тәтешле җырын җырлыйбыз. Бу җырның көен безнең композиторыбыз Илгиз Закиров язды, сүзләрен шулай ук тәтешле җегете, татар һәм башкорт халкының күренекле шагыйре Әнгам Атнабаев. Танып буе дип атала. Безнең районыбызны иң ят күләп аңлатырган, дөньядагы иң матур елгаларның берсе. Bayram ansambli.
Rahmat, hurmatli tomoshabinlar, rahmat. Mana men sahnaga shuning bilan siz qo'tirib qo'shaga boshlaysiz. Bir shunday bilan mana o'zingiz ko'rasiz. Mana kishi jillar bitirmay men chig'am siz qo'shaga tutunasiz. Rahmat bek zo'r. Hurmatli tomoshabinlar, so'nggi vaqtlarda Tatariston televideniyasini olmasdan sen qo'yda ekan birda ekranlarda ko'rinmay boshladi degan ko'pgina xatlar kela boshladi. Shundan da hurmatli tomoshabinlar, komandirovkalarda bek ko'p bo'lish sababli sizning bilan bek siyrak uchrashishga to'g'ri keladi. Hali ko'pdan turgina men Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib qaytdim. Ona qadar Yaponiyada, Xitoyda, Avstraliyada, Hindistonda, Afrikada, Braziliyada, Orchada, Fransiyada ham Yevropaning ko'pgina boshqa yerlarida bo'lirga to'g'ri keldi. Bu o'yinlarda bo'lishimning maqsadi kulki yarışlarında qatnashuv edi. Buning uchun men Tatariston televideniyasidan hurmatli xotin-qizlari bizning kun ko'rishini shog'ildirgan bir necha syujet olib bordim. Aytdik mana bunday syujet. Asfalt jayuvchi xotin-qizlar syujeti. Buni ko'rgach Amerikada boshqa yuriy tushirilgan deb bilib keldilar, so'ngan shin ekanini bilgach jilarga tutindilar. Nechanchi o'rin berdilar deysizmi? Конечно, birinchi o'rin. Kulki. Anasının tağın bir süjet. Yirikini kolxozi qarilarında shigindir oluvchi xotin-qizlar süjeti. Buni ko'rgach Amerikada kula-kula ovozlarini ochib qotib qoldilar. Hali hozirda shunday turganlardir. Nechanchi o'rin berdilar deysizmi? Конечно, birinchi o'rin. Kulki. Anasının tağın bir süjet. Isirik erin sirtına salib, iki qo'lina 4 sumka ko'targan 5 bolasini eritib qaytib keluvchi xotin-qiz süjeti. Bana ko'rgach Amerikada kula-kula tilsiz qoldilar. Shunga ko'ra men uchun nechanchi o'rin berilganini bila olmay qaytdim. Afrikada bu sujetni bir negrga ko'rsatgan edim, maymal bo'lib, maymal sirtini tag'in bir maymal ko'tarsa ko'tara, ammo lekin ikki qo'lina 4 sumka ko'tarib qaytargan ol eshak tugildi. O'zi negr og'ardi da qotdi. Mana oppoq mana negr. O yillarda xotin-qizlar o'zlarini nechik turalar deb qiziqsanasiz endi, yigit. Şaptıralar. Hatta mana şap degan so'z to'g'ri kelib o'tmaydi. Bizning Tatar adabiyotida hattalarning turmushlarining shog'ildirliq bilan so'zlarda yetib o'tmaydi. Ijmoqda turalar desam, endi ijmoqdan qaytib silagan kishini ko'rganim yo'q. Kommunizmda turalar desam, endi tuzib bitirib bo'lmadi. Nechik kerak shulay turalar desam, siz o'ylaysiz kim bilan tili shuni bilan turadi o'ylaysiz endi. Ne tilisin şu var, ne tilisin şunu aşıysın, içersin, giyesin. Apelsin, abrikos, mandarin, banan, granat, vinagrat. İrler, işmiler, mine hatunlarına, şeşekler alıp kaydı, bırakır, ubıp güne dur. Opa, canım mesele oldu. Hoştan yazdım valla. Skori gerek tügülme. Ana asfalt jayuvchi xotin-qizlar, ana shirindir oluvchi xotin-qizlar, ana neysiga kerak o'z qo'llari bilan qo'yib keladi. Sening hurmatga chiqib shulay gul ko'pik bo'lgan endi u. Ana ishsizlik olmasa satalar. Biraz hal kirdimi? Sen bizni yetim qoldirib keta ko'rmaydi. Seni bir dala fatiranga temir eshik qo'ydirasan bor. Qo'ydir, atu basalar. Seni bir dala biz robotni bo'lib yashaysan bor. Ishlatib rahat turmada har ishlatmisha ko'rsataverdi. Sen bir dala privatizatsiyalanmagasin. Senin kapitalizm tuzun var bedene. Kaçınları girler, işmiler, abensin, avrikos dinlenmekle gidip otura. Ya biz bundan işlerle diye şey bildirmedi tamaşaçılar. Niçin yaşamak gerek oturmuşta? Avurcaylığına ölüp gitmek kişi bula. Ha gel hitri kişiler var buradan da. Hadi ne kırsinan indi hitri kişi. Hürmetli tamaşaçılar, siz Kazan Milli Medeni Müzesi'ne uyuşturgan Sandıgaç Jır Festivali qaraysiz. Festivaline devam eden sandıgaçlarını sandıgaç etken sandıgaç kompozitör Firuzer Murtazin. Sözlüklerini sanamazsın, güzlerini eşke başıma. Şanlıyım kâttık yüreğine, şanlıyım sima taşıra. Yüzlerine karalayamazsın, baş dışından her gün uğramaz. Ömürlerin ay kısa diye, yalan kaygıyla uğramaz. Yüzlerine karalayamazsın, baş dışından her gün uğramaz. Ömürlerin ay kısa diye, yalan kaygıyla uğramaz. Yanlış günden gel sanırım, şırnağandır yine kullarım.
Sebekkendir sağlığına Jırlar kalsın dertli jırlarım Yüzlerinde para uylanmazsın Başkışında her gün uğramaz Ömürlerin ay kısla diye Yalvar koydu bir ay uğramaz Yüzlerinde para uylanmazsın Başkışında her gün uğramaz Ömürlerin ay kısla diye Yalvar koydu bir ay uğramaz Vakitten yazılgan Şirge şirge gidesi Aşık meleke niye şulay Ağır günlerini gidesi Yüzlerinde para uğramazsın Baş dışına her gün uğramaz Ömürlerin ay kısla diye Yalvar koydun ay uğramaz Ömürlerim ay kısla diye Yalan koydu bir ay uğramaz Yüzlerinde para uğramazsın Başkışında her gün uğramaz Ömürlerim ay kısla diye Yalan koydu bir ay uğramaz Yüzlerinde para uğramazsın Başkışında her gün uğramaz Ömürlerim ay kısla diye Yalan koydu bir ay uğramaz Yalan koydu bir ay uğramaz Yalan koydu bir ay uğramaz Güzelmisiz qurolli tomoshabinlarimiz. Mana biz bugungi festivalning oxirgi kunina yaqinlashdik. Shu 5 kun ichida Qozon tomosha salonida o'zimizning qanaqalarimizni ko'rsatishga to'g'ri keldi. Ham biz bek shodmiz sizning bilan tag'in bir qatnashishimizga. Eng birinchi yig'im edi sizning e'tiboringizga tanish bo'lgan Indira Mo'g'ayeva so'zni yozgan yig'imni jilab ketdim. Salomatlik umrim deb ataldi. Har sizga Riyama bir yig'imni taqdim etamiz. Bu yig'imni shu festivalga kelgachgina ijro boshlagan yig'im. Yig'imning so'zlarini Qozon shoiri Naim Qosimov ijod etdi. Alloh yuragimni Güller yaratmanın iyiliğine Süzler tabinsın Süzsüz anlar Para yüreğimde Düğmelerimi sil varsın Yaratan Şu bana Sen yazmışsın bir kuluna Yaratan Şu bana Kendi gelip bir Bizler doldurunda süslümüzer Güzler parası Yüzlerine Allah yüreğimde Yüzlerini sil varsın Altın dağlar Simalardayım Şeşeklerden bilmem sarısın Süzler gibi isim anlatırlar Yüreğimi sil varsın Yazmışım benim bulguna yaratan Şu bana Ben bir gelip bulguna
yazmışım benim bu şuraya dengeler yetti bulana. Bizga rahmat sizga. Hurmatli do'stlar, mana shu hujurlarni sizga yomg'irlarni, mana muzikasini dinlayapsam-da, mana sizga motor etib yangiratuvchi, har vaqtda birga ishlagan yaqin do'stim, o'zimizning ansamblimizning yetakchisi Muxtar Minhajov tanishamiz. Endi yomg'ir sizga eshitgansan, tag'in bir sizga tanishlik ishongan so'nggi vaqtda yozgan jirimni taqdim etamiz. Yoqdoshim Dina Kamolovning so'zini tag'in bir jir ming so'z sog'ishli muhabbat tinglarsiz, yomg'ir shu. Şeşer attışımı, ümitlerim gibi Allah'ını unutmagasındır, izge olasındır, sağlam şu mide uşaktır. Şahım şişken diye ilgelen fansi, yüreğimden uğrun alında. Yaklarını yaritti, yüreklerine gitti, yaklarını fahir saldırdı. Şahım şişken diye ilgelen fansi, yüreğimden uğrun alında. Yaklarını yaritti, yüreklerine gitti, yaklarını fahir saldırdı. Yanlışlığın işini bilsin kişi, yukarıla kabat yaranma. Sen unutma dostum, muhabbette üstü yazmışlar bizi arada. Diyası yaşlı diyası devlisi lazım, bir zaman riske düşürür. Seni haklıyken bir okuluna işidir. Yaptı yaşlı yazı devlisi lazım, bir sefer riske düşürür. Yüreğinde günden seni haklıyken bir okuluna işidir. Şeşer attışımı, ümitlerim gibi Allah'ını unutmagasındır, izge olasındır, sarnan şu mide uşaktır. Şen şişken diye ilgelen fansi, yüreğimden uğrun alında. Yaklarını yar gitti, yüreklerine gitti, yanlarına bir saldırga.
Diljar Mirqazin. Rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Men deb turaman. Hurmatli tomoshabinlar, siz bitimni bilasiz. Men shekar turida ko'p so'ylab yurdim. So'ylay turgach, nihoyat shekarni toptirdim endi. Shekar bor hozir, shulay bet. Shekari bor, hozir narsasi yo'q endi. Nima ishlarsin bet, ishlarsin bet. Mana shu turda. Oqsha bitib ketdi betali. Birarigiz berib turmassizmi ekan? Shekari borlarning hozir. Mana oqshasi yo'q. Ertaga yutib turamda kibitga boraman. Kibitga boraman ertaga yutib turib. Boramda shekarga qarab turaman. Ko'z sharashi qarshida shekar turadi. Shekari bor, oqshasi yo'q. Ko'zni yumsam ko'z oldida oqsha keladi. Buni ko'zni yumsam ko'z oldida keladi u hozir. Buni ko'zingizni yumg'izadi. Ona. Meni miski Zaporojets, oqsha deb turaman. Meni miski Zaporojets qoshlagansan. Tosh meni miski Zaporojets endi. Mana shu Zaporojetsni tegib ministr Pavlov vaqtida sotib oqshasini shortlatib saqlab kassasına solib qo'ydim. 3500 tanga. Mana shu hamon turadi. 3500 tangaga necha shopmoq shekar tiyar ekan? Aytmaysizmi? Mana ertaga yutib turamda ishga boraman. Boramda oqsha so'rayman. Nachalstvo nishlab siz menga oqsha bermaysiz deb aytdi. O'zlari millionla bolalar va bizga bermaylar. Illa hozir tiyinlar bitta shunga ko'ra bizga bermaylarmi ekan? Shekarlarda to'lasinlar. Mana mening bir kurshi pisok zavodida ishlaydi. Yorti yil ishlagan oqshasida 5 qamchiq shekar olib qaytib birg'itdilar. Ikkinchi kurshi tovuq fermasida ishlaydi. Ko'kaylarda to'ladilar. Tizaklarda. Amin ilkiga samolyot hozirgiga Qumg'on zavodida ishlaydi. Qumg'onnada to'lasinlar. Mana ertaga yutib turamda ishga boraman. Qumg'on turib. Nachalstvo nishlab siz menga Qumg'on bermaysiz deb aytadi. Bilmasalar ana tabjiklarga nashig'anda o'tiraman. Oqshom bo'lmag'ach qo'yda o'tirsam-da baribir tug'ilmani. Kim nishiga o'tirar endi, kim nishiga o'tirar? Mana studentlar barmoq so'rib o'tirar. Bolalar jilab o'tirar. Kolxozchilar Allohga topshirib o'tirar. Pensionerlar qolgan kunlarini sanab o'tirar. Shaxtyorlar hukumatga yonab, hukumat xalqni aldab, deputatlar prezidentni maqtab, prezidentlar boshqa ashab. Kimning qo'lida, shuning og'zida. Kimdir oshiy, kimdir mening kibik ortiqdan cholvarim toshiydi. Ertaga yutib turamda ishga boraman. Qumg'on so'raymiz. Qumg'onnata to'lasinlar. Ishmasam, taharatim shista bo'lur. Festival konsertimizni davom etadi. Tatar estradasining eng populyar ijrochilaridan birisi Guldaniya Xayrullina. Hey
Boyaqlarında, gastrollarda bularga туры килгән иде. Шунда Фирзәр белән очрашкач, ул миңа шушы җырын бүләк итеп бирде. Һәм мин аны беренче иттереп Казан тамашачыларына әзерләп алып килдем. Һәм хәзер Фирзәгә рәхмәт әйтеп, үзен дә сәхнәгә чакырасым килә. Фирзәр Мортазин, үзеңдә булса. Мәгәндә шакырдым. Уйламагандыр мине шакыра дип рәхмәт Фирзәргә шушындай матур җыр язып миңа бергән өчен. Хәзер инде сезгә тагы да бер яңа җыр тәкъдим итәсебез килә. Үземнең як турында язылган җыр. Менә Сарман турында инде сез күп кенә җырларны беләсез. Аларның күбесе моңлы җырлар. Бер вакыт уйлап тордым да нишләп әле мин әйтәм безнең Сарманнар гел моңланырга тиеш. Әзрәк күңел итеп тә яшәсеннәр дип, үзебезнең Чаллыда яшәүче шагыйрь Мирхәди Разовтан сорадым безнең Сарман турында шигырь язарга. Һәм шушы шигырьгә тормыш иптәшем Рөстәм Ки язды. Һәм бу җырны бүген сезгә тәкъдим итәбез. Туган ягым, Сарманым.
Daniyasına verdilerime. Eyvallah. Yegrek matır indi. Şu. Xатын kelgan iyi bugün gel. Ya men ağabeyla gidam şaşkalarına rahatlanır. Rahmet indi. Devam et. Zırahmet dostlar. Zırahmet. Hazır indi. Azrak olmaz ihtibarını aldı. Şoşu jırını yazgan muzikantlar bilan degende tanıştırıp o'tasim kela. Bayanda kompozitor Rustam Xayrullin, ham sintezatorda Zinnur Sagitov. Zırahmet. Bugün men sizga ko'proq yangi jillar boshqaraman endi. Yangi jillar balki birinchi boshqaruvda barimizga va yuragimizga yaqin bo'lmasligi da mumkin. Lekin men sizga tag'in bir muhabbat turida, shunday mangli belgisiz muhabbat turida, javobsiz muhabbat turida bir jil boshqarasim kela. Bu jilni sizga tanish bo'lgan kompozitor, shoir deb aytasim kela. İlsar Hasnetdinov yazdı şiirinde, muzikasında ağır yazmışlarga yo'liqma.
Uzun rahmat. Sizga bu men hozir endi gul riyangajir degan maqtangan kelib chiqadir. Men endi aytganimcha riyangajirlar izlab topib, ularni o'rganib, xalqqa, tomoshachilarga eshittirishga tirisham. Ham tog'da sizga bir riyangajir taqdim etamiz. Bu jirni Aqtanish arenasida yashovchi yosh kompozitor Insof Habibullin yozdi. Merhadi Razov shi'rini Shayanjir Inkama.
Bilдания Хайруллина. Алмаз Хамзин. Рәхмәт, бик рәхмәт Билдания. Хөрмәтле тамашачылар, сез безнең язучыбыз Роберт Батуллинның кем икәнен беләсез инде. Ул безнең халкыбыз, милләтебез өчен җанын, тәнен биргә риза булган шәхесләрнең берсе. Моннан берничә еллык Идел журналында басылып чыккан, аның кайбер мәзәкләрен укыганнан соң күңелдә ниндидер шаян хисләр уянды, һәм менә бүген сезнең каршыгызда менә шул шаян хисләр белән уртаклашып китәсем килә. Язучы Нурихан Фәттах белән Фикрәт Табиев дигән кеше университетта укыганда икесе бер тулай торакта бер бүлмәдә яшәгәннәр. Соңрак Табиев КПСС өлкә комитетының беренче секретаре булгач, зур гына киңәшмәләрдә Нуриханны сүгә торган була. Янәмәсе син теге вакытта да бик саран идең, әйберләреңне яшереп бикләп тота торган идең. Бу сүзләрне ишетеп торган язучы Роберт Батуллин, димәк, бүлмәдәге икенче кеше карак булган дип әйткәндә салган ди. Менә шуннан соң җәмәгать Роберт Батуллин юкка чыга. Сөекле хатынаны башындагы чәчен такырырга кырып, сакалына тимичә, түбәтәен кигезеп, арт ягына тибеп өеннән куып чыгара. Ай, ниләр күрми бу язучы башлары. Нәрсәседер кычыткан Әчтерханга баргандый, менә теле кычыткан Роберт Батуллин кайларда йөри икән. Бу турыда дөнья радиолары ни сөйли? Чуанкин, тюпинкин, пикин, чуанкин, тюпинкин, пикин. Пикин сөйли, пикин сөйли. Хансу пиятия онтил Роберт Батуллин. Бүген бөтен Кытай халык җыелышы Роберт Батуллинның цитатларын халыкка тарату турында карар кабул итте. Хвантикон ханой, говорит, ханой, ван, туапки, Пушкин, Батуллин. Пушкин и Батуллин, вот тема нашей сегодняшней беседы. У самого синего моря тянком, пинчуп. Наят тәгәнәге комика Куависа Хаккайда рандырабы татар. Татарстан базарларын Япониянең Toyota маркалы җиңел машиналар белән тутырга Роберт Батуллин белән килешүгә кул куелды. Таңгыман Улан-Батыр Монгол, Таңгыман Улан-Батыр Монгол. Улан-Батыр радио стили. Роберт Бахмонов сүзләренә җырлар тапшырабыз. Кытайга хәтле татар җирләре. كنت كزرخة زلفة المقامير Sümməhələ tərən ailətə. Bu minutlarda Bətullah Həzrət Məkkədə vatanımız yeminliğine Tatarlar, Nikolay şollısız Məskəvdə bərilib, siz nərsə dollısız Miri Matiyo Robert Batujova sözlərine The American people to want to know who is Yulian Simonov and Robert Badwal. Amerika cəmaatçılarının Robert Batulin bilən Yulian Simonov'un bir üstə qeybətdə bolları bir şey. Bu sırrı içində zor qiyinliklar tuğdura. Şuna görə Mənə Panama'nın ələkə prezidenti Noriega bilən ömür boyu türmələrdə oturuşu indi ispildirinin də Robert Batulin tügüllüğü açıqlanğaç qına türmədən çıxaracaqlar. Компания Риатикала Марани Дига Мардони, Гаманека Папара Компарати Роберт Батулин, Роберт Батулин Дига Мардони. Молодец, Роберт, юққа кет, yazıb yürüsün. Qazan сөйлей. Өзіміздің уақыт болмағаш, Мәскәу уақыты білән 7 сағат 15 минут. Сынға қалған хабарлар тапшырабыз. Bundan bir neçə yıllık Qazan xuliganları şəhərini taraqan kebek basqan şəkənlərini qovub çıxardılar. Bu xuliganların şəhər xalqını işləyən birdən bir mərhəmətlikləri idi. Xuliganların aytdığı boyunca şəkənlər arasında Batullah isimli bir yaxşı kişi də bulğan. Lakin onlar onu tutalmağanlar soңғы versiyalar boyunca olub bir neçə yıllık Tatar drama һәм komediya teatrında baş rejissor da bulub işləyən. Lakin yox qına əsərlərini olub qılğa alıb çığa başlığaç anasına düşkənlər һәм ol kəltə yalanı şəkilli Robert degan quyruğunu qaldırıb Batullahına bulub qalğan. Һәм dünyada birinci Tatar miniatürlar teatrı uyushtirib jibərgən. Үзгәртүк құру politikasından читкә тайпылу mümkünçülüğü bulmağanlığın anlağandan soң, onun тұрғынлıq şırlarında alğan kontuzisi bitə başlıq һәм ул өйләнеп җибәрә. Ләкин бу вакыт içində инде bir neçə дәүләт җитәкчесенең үлеп китүен һәм ике өлкә комитеты секретарының Мәскәүгә китеп яхшы гына урнашуларын һәм шуннан торып Татарстанның мөлкәтен тарката башлауларын белми кала. Аның баласы туа, аның беренче сүзе әттә, ул үзенең татар икәнлеген аңлый. Аңа хатыны беренче тапкыр ягымлы итеп Батулла дип эндәшә, үзенең кеше икәнлеген аңлый. Урамга чыкса һәркем аңа сәлам бирә, үзенең халкы бар икәнлеген аңлый. Аның халкы туган халкы баласы гаиләсе бар. Аларны саклап калырга кирәк. Дөнья радиолары шаулый, дөнья радиоларында илләр халыклар язмышы. Татарстан радиосында бер Хәмдүлә Тимергалиева гына Роберт Батуллин сүзләренә йөрәгезгә шижеп суза.
çeynep qaradılar, yuttalmadılar gına. Medine mükerreme, Batullahu kereme. Rahmet, hürmetli konuşucular. Sandug'aş Jör Festivali'nin devam ete. Tatar hem Başkırt estradasının ortak Sandug'aşı, popüler jörşü Haydar Ganimov. Şahırlardan Gülşepe yol araları Başandır şitlerge gidip Adaşkan balaları Mindasi bilgen badarına Bir gaziz basıla İyidirim aşağı yolsuzum Şahrımın arasından Mindasi bilgen badarına Bir gaziz basıla İyidirim aşağı yolsuzum Şahrımın arasından Sağın baydı yolun Şahlığın söyünüşün Akşarlağı şıra idir Bağışlap minim işin Bağışlap minim işin Mindasi bilgen badarına Bir gaziz balasıla İyidirim aşağı yolsuzam Şahrımın arasından Mindasi bilgen badarına Bir gaziz balasıla İyidirim aşağı yolsuzam Şahrımın arasından İyidirim akşarlak canım Uynakla başarına Baydan ilgayim Sıydırsam koşağına Mindasi bilgen dağlarının Bir gaziz basıla İyidirim aşağı yolsuzam Şahrımın arasından Mindasi bilgen dağlarının Bir gaziz basıla İyidirim aşağı yolsuzam Şahrımın arasından Mindasi bilgen dağlarının Bir gaziz basıla İyidirim aşağı yolsuzam Şahrımın Esenmisiz qadrli dostlarimiz, esenmisiz. Biz Ufadan, biz Bashqurtostondan şoňa görä de bek ňok edip Almazхан Hamzening söýlew wagtynda öfü güleýdigen tawuşlarynda eşitesi gelgen edi. Kızgança karşı eşitmedik. Siz attıramağız. Çünkü biz çınlap da sağındık özümüzün doğan ýaklaryna, Bashqurtostonna öfü güleýdigen tawuşlarynda sağındık. Şulayda biz özümüzni bähatli kişiler dep sanaýbız. Şoşo Sandug'aş festivalinde bolubuz bilen goşandyr özümiz başlap jibergen Sandug'aş festivaliniň soňgy günlerine, soňgy final konsertinde basyp, isen-sag basyp turubuz bilen bähatlibiz. Elbetde bek awır bolar edi şoşo günlerge jídigi egerde eskitkiç matur tamaşaçylar bolmasa, ýakyn dostlarybız, ýaňa bazandagy dostlarybız bolmasa, häzir başgaraşak jyrybız, dostlarybız sizning üçin ortaklaşkaşının kaygısın deyip adala Ramin Şuragulov'dan Rizvan Hakimov'un jırı bir dilim hikmetini ikiga bölüşür dostlarım olsun bu dünyada. Şol dostlar arasına şın kımrımızdan sizlere kırtasırız kile hürmetli tamaşaçılarımız.
Yüzüm aşım koyaş risizde Bilmeysiz köngülden ibarın Dostlarga taban min jılısız Başından aşsa da uz kaygın Birdin hikmetinin hikide Gülüştür dostların bulsun ol Kaygılar şatlıklar gillende Uzitken can dostlar bulsun ol Birdin hikmetinin hikide Gülüştür dostların bulsun ol Kaygılar şatlıklar gillende Uzitken can dostlar bulsun ol Bulutlar ortana görse de Kıyaş hiç yoğaltmay jılısın Uz kaygın tavhatlim bulsa da Uzidem kişinin kaygısın Birdin hikmetinin hikide Gülüştür dostların bulsun ol Kaygılar şatlıklar gillende Uzitken can dostlar bulsun ol Birdin hikmetinin hikide Gülüştür dostların bulsun ol Kaygılar şatlıklar gillende Uzitken can dostlar bulsun ol Kaygılardan sorak yürümeler Gözlerden tanmasın kanlı yaş Uzitsin kişinin hasretin Sin onun kaygısın ortaklaş Birdin hikmetinin hikide Gülüştür dostların bulsun ol Kaygılar şatlıklar gillende Uzitken can dostlar bulsun ol Birdin hikmetinin hikide Gülüştür dostların bulsun ol Kaygılar şatlıklar gillende Uzitken can dostlar bulsun ol Birdin hikmetinin hikide Gülüştür dostların bulsun ol Kaygılar şatlıklar gillende Uzitken can dostlar bulsun ol Kaygılar şatlıklar gillende Uzitken can dostlar bulsun ol Uzitken can dostlar bulsun ol Affet etіңіздер. Сіз көрмей қалдыңыз, ғафу етіңіз. Құрметті тамашашыларымыз, мына мансайында шынлатта мансайында шын достар шабылды. Дұрысын айтырға керек, мына бұл жерден жырлағанда мен біріншіден әлбәтте шын көңілден мына тағын. Әлбәтте шын көңілден, екіншіден біраз қорқыбырақ башқардым, чөнки кеше нәқ мына шушы орында, нәқ мына шушы жырны шул тиклем беріліп жырлаған уақытта біздің бүтін нәрсе сөнді, бүтін аппаратура тоқталды, һәм біз тоқталып қалдық бүтінләй. Шуңа күрә дә Алла Тәғәлә бар икән, бүген алай булмады, Аллаға шөкер. Бүген яхшырак кешеләр җыелгандыр, рәхмәт сезгә.
Hürmetli тамашачыларыбыз, чынлапта чыгышыбыздын башынан ук айттык, әлбәттә күпләрегез белә, без Башкортстанның иге-чиге булмаган орманнарыннан, тауларыннан, табигатыннан да матуррак халкыннан сезгә ялкынлы кайнар сәлам алып келдик. Бүген шулай Башкортстаннан килгән дусларым да бар. Нәкъ менә шундый сәнгать сөюче кешеләр бар, Аллага шөкер. Шундый дусларыбыз бар. Бары тик шушы концертны карар өчен генә Башкортстаннан килгән кешеләр бар, һәм алар миңа алдашырга ирек бирмәсләр. Шуны Башкортстан җирендә һәр вакыт Татарстан белән кызыксыналар. Сезнең Татарстан җиренең уңышлары белән шатланабыз, уңышсызлыкларга кайгырабыз. Сезнең излекле адымнар белән алга баруыгыз белән горурланабыз чын күңелдән. Гастрольләр белән киткән вакытта бик күп дусларым, бик күп тамашачылар, туганнар ялкынлы кайнар сәлам тапшырдылар Татарстан җиренә һәм халкына, тамашачыларга. Хәзер башкарачак җырыбыз шул сәламнең дәвамы булып яңгырасын. Урал таулары, Ирәндек таулары, сәламе итеп, башкорт халык йыры Ирәндек. Sangsang ita irendek bürgüdür, oy sangsang ita irendek bürgüdür. Umkıtırman dostlar, bağdığını yanan, umkılında dönüş yedi, kuş veredi, il kaynadı. Bayram bulup gider bir günde, ay bayram bulup gider bir günde. Aylar Galimov, Güzel Mamina. Olmazkan bizimle Başkırtıstan halkından bülek. Башкортстан халкы өзенең бу затлы киемен алмаз Хәмзиннең иңнәрендә тыюына сокланып, рәхәтләнеп яшәсен.
Шыннап та бүләк итті деп ойлап көрмеңіз достар. Бір орап келерге генә беріп тұрды. Бір орап келерге. Мына. Бұл бек сара неге деген деп ойламаңыз достарым. Шынлап та шын көңілден Алмаз Хамзин андай киімдерді генә киерге тиештір деп ойлаймын. Шынлап та матур башқұрт киімін киерге тиештір деп ойлаймын. Не үшін бере алмайм, чөнки ул чынлап та үземә булган бүләк. Башкортстан җирендә Сибай каласында бүләк иткәннәр иде. Икенче килгәндә бәлки ничек булса да без онытмабыз Алмаз Хамзинны. Чынлап та. Әйткәннәр безгә. Хәзер башланачак җырыбыз, уртак җырыбыз дип әйтергә кирәк. Беренчедән аның авторы Башкортстан җирендә туып үскән, аның көен татар халкы язган. Чынлап та һәркемнең туган иле булырга тиеш, чит җирләрдә тилмереп, туган илсез яшәргә язмасын. Ә менә бу җыр чынлап та һәрбер татар кешесенең кайда яшәвенә карамастан уртак җыры һәм кайда яшәвенә карамастан татар халкының Аллага шөкер Казаны бар, Татарстаны бар. Без үзебезнең туган илебезне яратабыз. Шул вакытта без Татарстанны якын бер туган илебез дип хис итәбез. Нахи Исәнбәт шигыре татар халык көе Илкәе. Gitmey gönlümden milim hiç, şu sıyıklı ilgayı. Onda süven yarlı halım, onda süven engayı. Onda süven
Қазір біздің үшін бек көңілді болған бір жыр башқарачақпыз. Не үшін көңілді? Чөнки ол жырыбыз қызларға бағышлана. Тыңлағыз Қазан қызлары. Бұл гастрольлерде соңғы тапыр тыңлағыз, соңғы тапыр тыңлап қарағыз. Тыңлағыз Қазан қызлары Уфа егетләренең сәлемін. Ойрат Сулайманов иҗат еткән бу жыр Илүзән дип атала. Илүзән, бик хөрмәтле кызлар, инде бүген 33-нче концерт. 33-нче тапкыр мин сезгә әйтәм, ниндидер аерым бер Илүзәгә багышлап кына җырлый икән дип уйламагыз. Исемегез ничек булуына карамастан, ничә яшь булуыгызга карамастан, кайсы районнан килүегезгә карамастан, барыгызга да багышлап җырлыйбыз. Илүзән. Җирдә минем бер генә, күңелемдә минем гөл генә. Koyyaşlar yılmayı paralı, Bergenem bakıdım iluzan. Akın sulardan, ak boranlardan, Sine özlemin, sine sağlam. İşte sen mine iluzan. Akın sulardan, ak boranlardan, Sine güllerden yaprak yar şeşek atadı. Kolunda sayıran kuşlarda sine şemegene cırlıydı. Akın sulardan, ak boranlardan sine ezdiğin, sine sağanan işte sen mine Akın sulardan, ak boranlardan Sine ezdiğin, sine sağanan işte sen mine bir güzel.
Рахмат қызлар, рахмат үлізалар. Жеттіңіз, рахмат. Салат Изамыджан ижад еткен жыр. Жолай Башқұртстан сайын ұлы яңғырасын ат қайындар. Инде ютта янғанымды Udemgena bilayinme Nişlerge dikene şarap Hayınlarga ileyinme Ey hayınlar düzeller Ödürü Minin gönlüm Yalımında Yüdürüme Ey hayınlar düzeller Ödürü Minin gönlüm Yalımında Yüdürüme Hayınlar yaşırşen Arılarga alıştırgan Dinde yuygar hayınları Arılarga alıştırgan Ey hayınlar derler Ödürü Minin gönlüm Yalımında Yüdürüme Ey hayınlar derler Ödürü Minin gönlüm Yalımında Yüdürüme Ayın kaynar yaprağı yar Yuvatıp neyeyim Birse көңілім düşüp gider Birse yanar yüreğim Ey kayınlar düzeller Minin gönlüm yalımında Yüdürüme Ey kayınlar düzeller Minin gönlüm yalımında Yüdürüme La 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 Ey hayırlar düzeller Minin gönlüm yalımında Yüdürüme Hürmetli tamашачыларыбыз, рахмат сізге. Рұқсат етіңіз. Бүтін күндерде бірде тоқтап маған едік программабызны. Бүгін ескертме кіртіп, бүгін гіне рұқсат етіңіз шушы программада бірінші гіне сіз айтып өтірге. Не үшін дегенде, чүнки зор гастролларыбызның бір ай давамында барған гастролларыбызның бүгін соңғы күні нешектір Алла Тағаланың қошу бойынша адырмы өзіміз де ойламастан жинап та бүгін 32-де түгіл, 34-де түгіл, 33-ші концертімізді бердік, соңғы концертімізді бердік. Әм біз бірнеше гына сөз айтып кетмекші боламыз. Біріншіден мен шын көңілімнен рахмат айтып, өзімнің егітлерім, қызларыма тағын бір тапқыр алар білән сезне, аларның исемнәрен шошы ескерткіш сәхнәдә яңгыратасым келе. Бүтін Россия халық бийләре конкурслары лауреаты, биючі қызыбыз, Башқұртстан қызы, Башқұрт қызы Гүзәл Мамина. Алып барушы, жыршы қызыбыз. Шул вакытта биючі дә икән әле өзі, Татарстан қызы, өзіміздің татар қызы Йылдыз Шакирова. Егітлеріміз Фәнил Арсланғолов, Тафир Асыл Гәрей,
Салават Ахмадуллин. Шулай концертimizni olib bora bugun operator yigitimiz, bizning operator yigitimiz Ruslan Bayramgalin. Bizning uchun buyuk qadrli bo'lgan Qozon tomoshachilarimiz. Chin ko'nglimizdan shusha so'nggi konsert vaqtida chin ko'nglimizdan birinchidan shodlanamiz, konsertlarimiz o'tdi. Nechikda to'zdik, o'tkazdik, birga bo'ldik, birga shodlandik, birga qayg'urdik. Konsertlarimiz o'tdi. Birinchidan bek zo'r shodlik bizning uchun. O'zimizning tug'an yoqlarimizga, tug'anlarimizga, qizlarimiz, bolalarimiz, ittashlarimiz yonina qaytamiz. Ikkinchidan ishoning'iz menga, bir naqadar bek mo'ngsul bugungi kun bizning uchun. Nindidir umrimizdan nindidir shodliqli, motor mezgillarimiz o'tib ketdi. Shulayda biz hali uchrashamiz degan umidlar bilan yashaymiz. Bugun biz chin ko'nglimizdan o'sha eskitkish sahnaga, eskitkish Qozon tomoshachilarini, eskitkish tomoshachilarimizga, do'stlarimizga, bola chaqalarimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytasimiz keladi. Biz ertaga Boshqirdistonga ketamiz. Shulayda ko'ngillarimiz, yuraklarimiz, o'ylarimizning ko'p bilishi shunda Qozon yerida turib qolashadi. Biz chin ko'nglimizdan sizni yaratamiz ham bugun shu konsertda sizning oldida boshlaymiz. Rahmat olqishlaringiz uchun, rahmat g'oyib bo'lganingiz uchun, rahmat bizni yoqim etganingiz uchun, rahmat chechaklarıngiz uchun, rahmat dog'in qabatlab aytam, bolalaringiz uchun, rahmat. Umrlarimiz bo'lib dog'inda ko'rishlarga yetsin. Xo'shlashir oldindan biz hamanda ko'ngilli notada tamomlaymiz kela, o'shig'ishimizni xo'shlashir oldindan bizning eng yaratgan jirlarimizning birsi, bugungi turmushimizga bag'ishlab yozilgan jirlardan deb aytsak-da bo'lar. Hoy bu turmush. Hoy bu turmush. Rahmat sizga. Erjenday bir mine var, önümde yürüyüm teşkürüp, elimde gel yarma yar. Ay bu durmuş dingizin, iyi şiir var migen, yar sürüyüler şarlak migen, elle aşır zar migen. Ay bu durmuş dingizin, iyi şiir var migen, yar sürüyüler şarlak migen, elle aşır zar migen. İktiram bu saf şişinden soğuşun ayazı Mutlu gel şesse soğan, mutlu gel halal lazı Ay bu durmuş dengizin, iyi şiir var migen Yar sürüyüler şadlar migen, elle aşı var migen Ay bu durmuş dengizin, iyi şiir var migen Yar sürüyüler şadlar migen, elle aşı var migen Erjenday bir mine var, önümde yürüyüm teşkürüp, elimde gel yarma yar. Ay bu durmuş dingizin, iyi şiir var migen, yar sürüyüler şaplak migen, elle aşı zar migen. Ay bu durmuş dingizin, iyi şiir var migen, yar sürüyüler şaplak migen, elle aşı zar migen. Ay bu durmuş dingizin, iyi şiir var migen, yar sürüyüler şaplak migen, elle aşı zar migen. Yar sürüyüler şaplak migen, elle aşı zar migen. Ay bu durmuş dingizin, iyi şiir
Tatar halkı isiminden. Mene içmesen kişi gelselim. Buraya bir de akşası yok. Akşası olsa memnunda kişi kıldırıp vereyim bunu. Aydar Hanım'ım. Zor rahmat. Bizning sponsorimiz Olmasxon rahmat sizga. Hürmetli dostlar, big zor rahmat. Aydar sizga big zor rahmat, hurmatli qonaqlar sizga big zor rahmat. Bizning festivallarimizni bir qachonda tashlamaamiz. Har vaqt bizga yolqinlanib kelingіз, yolqinlanib konsertlar qo'ying. Hurmatli tomoshabinlar, teatr bufetini shikar keltirganlar. Biroz shay ichib olamiz. Ondan so'ng tag'in bir narsa. Bizning teatr ortida kimningdir mashinasi haliga hasli oqira, g'ishchilar hal yo'g'anda. Hali uğurlamaganlar, kaman atrafida. Tinchlantiramiz hali shuni. Hozir 15 minutlik teneffüs, tüp-tügal boshlaymiz. Ko'p etib shay ishingiz, ammo lekin tez tutamiz. Kesak boshlaymiz. Yo'l etigiz. Ko'nglina sanduqash bo'lib kirgan jirshi Zufar Bilolov. Çeşlerim var, yüzlerimde silmişim, baması yaşlarım var. Elle iler bir bulan, silever güreşin, bağlayanları eğitim, uzun kilgeç güreşin. Elle iler bir bulan, Rahmat kızlar. Zor rahmat. Hayırlı kеш, hürmetli tomoshabinlarimiz. O'zimning chiqishimni yangi jerimizdan boshladik. Bu jerni endi sizga tanish muzikantimiz, kompozitor
Azat Hüseyinов ijat etdi, үзің келгеш көресің деген жырыбыз яңғырады. Azat Hüseyinov. Yalnız üzdüm minul şeşeklerine Üzügen idi, üzülüp silgenige Yaşlık yalgışına iter almayı Tugel idi, tugel gülgenige Sinde silen minul şeşeklerine Durmuş yollarımda üzgerdi Şeşeklerge orak yıllardım Yüzü yeşilleri baktı tüzmedi Sinde silen bir dolu şeşeklerimi Şeşekler arasına kurmeli Yandım kayberde sürmedi Şu şeşekler arasına kurmeli Yandım kayberde sürmedi Şeşeklerimin yaşlarım böyle Jıyıp aldı yuvar uyuna Saldı yüreğine yanılan ufka Çıkmasın hiçbiri de uyumana Sinde silen bir dolu şeşeklerimi Şeşekler arasına kumele Yandım kayberde sürmedi Sinde silen bir dolu şeşeklerimi Kıyalına liman silene Şu şeşekler arasına kumele Yandım kayberde sürmedi Şu şeşekler arasına kumeli Yandım kayberde sürmedi Yandım kayberde sürmedi Yandım kayberde sürmedi Rahmat, rahmat. Hürmetli dostlar, hazır başqarası jırım алдынан bir неше генә сүз әйтеп үтәсем килә.
вакытыгызны көп алмам. Менә инде барыбызга да таныш егетебез, музыкантыбыз, композитор Азат Хусаинов. Ул инде соңгы елларда иң популяр композиторыбызның берсе дисәм, бер дә ялгышмам. Менә безнең моңарчы сезгә баянчы буларак таныш егетебез Ринат Сибгатуллин шулай ук җырлар иҗат итә башлады һәм аның сезгә беренче иҗат җимешен бүген тәкъдим итәбез. Сезгә күпмедер таныш җыр дисәм дөрес булыр. Бу җырның язылуына инде 1 ел булды. Менә залда байтак кына апалар, абыйлар утыралар. Бу җырны тыңлаганда кабат әйләнеп яшьлегегезгә кайтырсыз. Авылда кичләрен сөйгән ярларыгыз белән кочаклашып, сөйнешеп торган чакларны исегезгә алырсыз. Беренче кавышу, беренче аерылышу сагышларын исегезгә төшерерсез. Рәхим итеп тыңлагыз. Ринат Сибгатуллин ки сүзләрен язды Алмаз Хәмзетдин. Калды сагышым. Kaldı sarışın
Aldı sarışın, aldı sarışın, aldı sarışın. Ринат Сибгатуллин һәм Алмаз Хамзин. Ауырмы? Аңлыйм хәлеңне, Алмаз абый. Шуннан да күлкісін күлкі, әмі шушындай шигырь языр өчен беләсезме, күпме кызларны яратып карарга кирәк. Алмаз абыйны аңлыйм мин. Рәхмәт, зур рәхмәт. Ризван Хакимов кие, Рамил Шурагулов шигыре, китмим авылкайым. Мәң бәхет юар шақта ягын, сиңа тиң калам, авылның яшел ширәмен, сагына һәрбер бала. Юк китмимен, һич китмимен, мин синнән авылкайым. Аккайымлы җир капкалы, газиз туган яккайым. Юк китмимен, һич китмимен, мин синнән авылкайым. Аккайымлы җир капкалы, газиз туган яккайым.
Билалов, айда. Мен үйреттім жырларға. Баян менікі. Рахмет. Зүфәр Билалов. Hürmetli тамашачылар, сіз Қазан Милли мәдәни үзәге ұйыштырған Сандуғаш жыр фестивалін қарайсыз. Фестиваль өзіне давам ете татар эстрадасының ең güzel, ең популяр жыршысы Зәйнә Фәрхетдинова. Исәнмесез, сезгә бүген иң матур, иң яраткан яңа җырларыбызны һәм башкарылган җырларыбызны кабат ишеттеребез. Без сезгә аларны бүген чын күңелебездән башкарырбыз. Әлбәттә, үзебезнең музыкантларыбыз, алыштыргысыз музыкантларыбыз белән берлектә Ринат Сибгатуллин һәм Азат Хөсәенов бергә. Хәзер сезнең өчен башкарачак җырыбыз композитор Азат Хөсәеновның Абдулла Алишның тоткынлыкта вакытта иҗат иткән шигыренә һәм телдән телгә күчеп бары тик телдә генә калган шигыренә иҗат иткән җыры булыр. Абдулла Алиш Кыр кызлары.
көрдім қырқазлары күн шығышқа таба кетілер бана желпи қоңғылдашы дейді соққа тізіліп өттілер юларзым сіздің қырмазлары ұлталар шашығарсыз қанатығыз сіздің тузанғанса ал елігі түшіп юларсыз юларзым сіздің қырмазлары ұлталар шашығарсыз қанатығыз сіздің тузанғанса ал елігі түшіп юларсыз Bittirdim eğer dilim bilse Amanatım balık gidiyor Tuğan oğlum aşağı yollar tutsa Sigelime selamet diye Yıllarızın sizden kırmazları Ural dağlara şaşıgarsız Kanatırız sizden tuzanlansa Al iyilikle düşür yuvarsız Dağda gördüm kırkazları Gün шығышқа таба кетілер Ана желпи қоңғылдашы Дейді соққа тізіліп өттілер Юларызым сіздің қырмазлары Урал таулара шашығарсыз Қанатығыз сіздің тузанланса Бақилік düşürürsüz Yıllarızın sizden kırmazları Ural dağlara şaşıgarsız Kanatığız sizden tuzanlansa Bağıylığa düşürüp yuvarsız Kanatığız sizden tuzanlansa Bağıylığa düşürüp yuvarsız Bugün dağda gördüm kırkazları Bugün dağda gördüm kırkazları Bugün dağda gördüm kırkazları Рахмет сізге. Алла берсе, башқа тойларына да барып шығарбыз. Рахмет сізге. Шақырыңыз үшін.
Farkettinova.
Исенлик Zıbar Binalov, Zeyna Tarkatginova. Rahmat, hurmatli tomoshabinlar. Hurmatli tomoshabinlar, men sizni davom etaman. Sandug'ash jir festivalining davom eta. Populyarlar hayırlı iş, sen misiniz çocuklar, sen misiniz? Biraz siz yani böyle ürüyor hacır. Harit Hatipov'un Yılmay Əli Birgine degan jırın tamam öttügüz. İlkinde bir otururuz. Aşağısı yok, taramgılar toqtadı. Yurtdan birge getirdiz işke. Hadi sizge yaratıp jırlarımızın birisini takdim etirmiz. Rasila Hatip muzikası efendim Safin şiiri Şefkat Tutaşına.
Recep yürüyüşlerine geçten yoklamışa. Rahmet. Yani barbazına karşında terrek görünelim. Rahmet edin geçti. Hürmetli dostlar, hadi sizge eğer de bu jarımı zalda oturuşu şın illerge gene bağışlasam, nefis canlarını ükelemezler diye bileyim. Çünkü bu yigitlerge gene bağışlanan tona jarı diye bileyim. Biz gittiğinde elbette yigit bulup doğamız, iller yigit bulup kartayabız. İşittim bir kızıkkına belki sizde okugansızlar Şalı gazetinde var diye yazılgan. Bağlar bakşasında iki molay söyleşiyor iken. Sen hani şey dep soruyor iken birisi. Bilmeyim, 4 miken, 5 miken dep etedi. Bulay ko'ngil xotin qizga tortamizmi degaч, tortmay, olaysa 4 dep etedi. Demak, 5 yoshdan yigitga aylanamiz. Qozoqdan tipdan yigit. Shin yigitlar, shin pirlar uchun bu yerga bag'ishli. Reis Xamnanov kuyi ham so'zlari uftanma.
Hazır başkası jır değerli jırlar isimliğinden değil, belki bu uzun konsertin azağına bu jırlar belki uğrunda değildir, dürüstte değildir, lakin bu jırların şey bulmayı her bir yaşının öz yaratkan jırı bu, hemen tuygan jırı da bu. Bu 6. programı da bizim ilk yaratkan jırlarımızın birisi deyip isepli. Bu jırın sözlerine, mağanasına biraz ihtibar etseniz, belki qaysı birliklerinizin köylerinizde bugünkü turmuşqa bulgan ikinci qaraş uyanır. Belki qaysı birlerinizin turmuşun biraz jingil edip de jiberir. Turmuşu onlara yardım edilip etesi kiler. Çünkü turmuş biz uyan çağına bara turan aybek tugul eken. Ahmet Gadir Şiğri, Rinat Gıbaydul'un köyüne, Көңіліңе ауыр алма.
Biz rahmet. Hazır indi dertli jırlar isimliğinin becer başkarımız bu жерне kimdir belki siyasiyaktan, isepler kimdir felsefiyaktan, çikine bulsa da kimnicik anlayışla anlarız bu жерне. Sözleri pessimistik bulsa da optimistik ruhta hem yukarı notlarda yazılgan jır. Katarjan yolu, Katerina.
için yaratan dostlardan seni yaratan Marina Kron, Roza Habibrahmanova, To'yqizga xizmat kuzatuvchilar teatrimiz artistlari Leysan Fathidinova, Alfred Gakshimbetov, Sabahat Salihov, Yıldız Nizamov ham Safir Hamzi. Salavat Fathidinov, Salavat Jir teatri. Yaratan güzel şanlı yağın İlkumelli kazan kalasın Gülüm uyulan şişirlerden bilek Kaptarıstan sinde kalasın Gülüm uyulan şişirlerden bilek Kaptarıstan sinde kalasın Yoratan, bilip taparsan Kalkanların için yaratan Bu bayıların kaynakların için İlhamların için yaratan Bu bayıların kaynakların için İlhamların için yaratan Hürmetli tanıdıklarımızın Sandığa Jir Festivali ahırına yakınlaştı. Biz sizin bilen soğulaşabız. Bugünkü hem başka günlerdeki festivalde katlaşkan jırtçılarımız isiminden sizge büyük zor rahmet. Festivalini uyuşturdu Kazan Milli Medeni Yüzegi Direktörü Renat Zakirov. Konfet kulübünün reis Zakirov. İşimizde konuşmamıza zor olmuşlar. Kaldıra düşürüp deli görer. Yarın.